Thokozani bogogo nomkhulu gama Vusi Mabunda umhlabe uMabunda umuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo ugojana lamanzi uVusi Muzi kaNgomayeza uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje ngizovusa wakho umuzi sikhuluma ngendaba ethi mayithi ukujula kancane omunye umuntu mhlawumbe ngeke ayithathe ngale ndlela le mina engizobe ngiyibeka ngayo kodwa akunankinga ngoba vele siyafundisa so nasesikoleni vele khona abangamthanda uthisha vele lo ngoba strict too much. Manje ngithi mina expect the unexpected with dreams. Ngisho ukuthini mangithi expect the unexpected with dreams. Kukhona abantu abahlala bakhala athi mkhulu angiphuphi. Yazi mkhulu nanoma ngiphupha amaphupho ami ngiyawakhohlwa. Yazi mkhulu mina bengithi mangiphupha into ngiyiphuphe yenzeke. Bengithi mangiphupha into bengiyibona the way yenzeke ngakho izoyenzeka ngakhona into mina mkhulu bengiyibona before. Omunye athi yazi mina mkhulu mina mangiphupha amaphupho ami ngivuka nje ngakhohliwe. Yazi mina mkhulu ngihlala nje iviki lonke ngingaphuphi kodwa mase ngiphupha iphupho elizwakalayo. Manje mina ngithi wena yini lento oyiexpectile kahle ukuyiphupha? Why ngisho kanjalo? Kukhona abantu abaphupha izinto eziclean. Umuntu aphuphe umakhelwane noma ngale kwamakhelwane kunawo kunezilwane kujampa ilwane umakhelwane ufida izilwane zakhe akathandi. Umuntu uphupha isilwane singena lana endlini asibone ukuthi isilwane sakabani leso akathandi loyo muntu loyo. Ngizotshela iqiniso mina akazithandi lezo zinto ngoba ziyamthusa uyazisaba lezo zinto lezo aziphuphayo. Omunye uyaphupha aphuphe izilwane aze asaba ukuthi ngoba zimbonile vele zizozitshela umnikazi wazo lezo zilwane lezo bese bayeza bazomlanda. Akathandi. Umunye yamphuphela umakhelwane amphuphela uzibanibani ikhehla la kamakhelwane lifika lithi tshela umuntu so ukuthi lento ayenzayo angiyithandi akaphume la kulento ayenza angiyithandi ngoba zofaka izulu mina lapha bese uyahamba uyomtshela lo muntu omtshelayo ujike kuyena abone ngathi wena uyagxamkela uthanda indaba zala ekhaya wena unamanga wena. Yabona omunye umuntu yamphuphela umtshela ukuthi yazi indoda wena kunje athi uwothakathayo abathandi. So umuntu ophupha into eclean umuntu ophupha into ungaphupha imali uhlezi nje uphupha imali nje bakupha imali mawuvuka lana ubroke angeke uthande awuthandi futhi ukuthi uphupha imali but mawubheka impilo yakho ayifani naleli phupho lelo oliphupha ebusuku. Leza ibonakaliso leza ozibonayo akufani so ugcina ungathandi. Iquestion yami ivela lapho ke ukuthi yini wena lento ofisa ukuyiphupha imaphi lama characters wena ofisa wena ukuthi angaba khona kulelo phupho lakho ngoba ngihlezi mina ngisho ngithi uma ungaphuphi musa ukukhathazeka. Why? Because uma uloku ukhathazeka kusho ukuthi lamaphupho lawa njoba ungaphuphi kusho ukuthi iphupho elibalulekile ekumele ngabe uyaliphupha alikafiki kuwe. Believe me uma ungaphuphi still kukhona lelo phupho lelo elizoba khona empilweni yakho elizofika ungalikhumbula like 2 weeks uloku ulikhumbula vividly ulikhumbule nje the way lingakhona iphupho lakho ukuthi yazi iphupho licala la gcina lizokudla iphupho elibalulekile lelo. So if awuphuphi ungakhathazeki as long as wena unazo izifiso empilweni yakho unazo izifiso ngempilo yakho uthi mina ngifuna ukubona impilo yami seyila namhlanje then lokho kuzoba right. But if wena uthi ulele uphuphe bese ukhohlwa amaphupho wakho amanye kusho ukuthi iphupho lakho alibalekanga noma akubalekanga ukuthi mhlambe amathonga akho afike ngaleso sikhathi leso. Then kukhona laba bantu labo vele bona abangcolile noma abangcolisa amathonga abo. Then lapho ke uyazazi wena if wena uyahamba wenze izinto ezingafuneki if wena uyazi ukuthi awuphuphi nje kungenxa ukuthi kube nje vele into ekumele uyilungise. Yabona uma mhlambe uzohamba wena uhlangana nabantu mhlambe namhlanje unalo sasa unalo
lapho vele kuzovala amaphupho, kuzovala umsamo wakho, kuzovala ithonga lakho lizongcola. Kodwa manje uma uziphethe kahle uzithola nomuntu oyi-one owaziwa ithonga lakho, whether ushadile or awushadanga, ithonga liyamazi umuntu. Nanoma ungayikhiphanga inkomo, ithonga liyamazi umuntu ngoba umuntu uyalethwa vele yidlozi kuwe. Whether ushadile or awushadanga, liyamletha umuntu idlozi kuwe bese lona lizokwenzela indlela yokuthi bese wena uyamlobola umshado or nishadane nomyeni wakho. Kodwa ngithi mina, uma uzazi ukuthi uhlambulukile, ungakhathazeki ngamaphupho, ngithi mina idlozi noma ithonga elihlambulukile liyafika kuwe immediately mawuceda ukulahla umthwalo ngesimo socansi. Uceda nje ukuthi futhi ulahla umthwalo ngesimo socansi, ushaya isithonga lesincenyana, lifika ithonga lithi hamba uyogubha kuphi. Lifika ithonga lithi kusasa kuyenzeka so. Idlozi ithonga elihlambulukile lelo. So manje ke musa ukukhathazeka uma uzazi ukuthi wena wawuphupha, so kusho ukuthi lento wayiphupha vele iyenzeka, and then yathi mayenzeka vele ayisekho enye into abangaze bakuwone ngayo, noma mhlamba ayisekho into abangaze mhlamba bayicommunicate ngayo ngaleso sikhathi leso. Ithathe so wena liyaphela iviki ungakhulumanga mhlambe noma wakho, noma nobaba wakho, noma nosisi wakho, noma nomntanakho. Kudependa ngama situations. But even nanoma ungakhuluma nomntanakho kakhulu, sala ukenze khona, nanoma ungakhuluma nomama wakho kakhulu, ke babakho kuyenza ukukhuluma naye kakhulu. Nanoma ungakhuluma no lento injalo ithathe kanjani nethonga nalo, ukhuluma nomuntu makumele ukhulume naye ngesizathu lese kumele ukhulume naye ngaso. Ngaphandle kwaloko ayikho into ozoyikhuluma. Nethonga nalo linjalo, ngeke lifike njalo right through likubonisa ukuthi sasuzodla ikhabishi, sasuzodla amasi, uvuka uthi yo yazi ngiphuphe ngidla amasi. Hayi vele kusho ukuthi wena uyabona vele ubona nje into straight vele ngoba nawo amasi. Yeah, yibona into engisho. So if ayikho into ekumele ngabe uyayiphupha, angeke uyiphuphe. So yiko ngisho ngithi mina expect the unexpected with dreams, because uzophupha into ongayazi, angeke uphuphe into wena oyifunayo. That is why ngibuza mina ukuthi yini lento wena ufuna ukuyiphupha. Ufuna ukuphupha ini wena kahle kahle unguwe, ngoba naku uyakhathazeka uthi hey mina mkhulu angiphuphi, hey mina mkhulu uyabona mawungacala uphike namaphupho uzogcina udina abantu, ngoba always wena uzoshaya abantu ngama voice note, always wena uzokokodela umuntu, always wena uzohamba uyohlola. Njalo wena uphuphe wena ugibela isitimela, hey nasiyangicaka lesitimela leso ukuthi manje kusho ukuthini lesitimela lesi, ngeke ngiyohlola, khiphele leyo 200 rand, leyo 100 rand, uyahlola ushaya ama voice note. Emkhulu gogo yazi ngiphuphe ngigibela isitimela. Hawu sasa uphuphe ugibela itaxi. Hawu kanti mabizwa ngiphuphe ngigibela isitimela, manje le taxi le ivela kanjani la, kanti kusho ukuthini? Uyohlola futhi kukhona amaphuphe engamelanga nawe wathi re phupho ekumele ulithi re iphupho elizohlala la kuwe, lihlale linzinze, then uzokwazi nawe ukuthi lihlukumeze, libe isikhahlamezi kuwe, libe yintontoni kuwe, then lapho uzokwazi ukuthi uhambe ulisukumele lelo phupho lelo. So kuyiphupho elibalulekile kakhulu. So kukhona abantu abantu kungenzela ama voice note. Ngiyaxolisa kakhulu kini nama voice note nama WhatsApp, mhlambe ningibuza ngamaphupho ngisuke ngibusy nami shem. Ngiyaxolisa kakhulu futhi amaphupho asuka amade kakhulu, nami ngisuke ngibusy ngakhona ukuthi ngiattend amaphupho wabantu, and then angiwazi wonke amaphupho, kodwa iphupho engilaziyo ngiyasho ukuthi leli sho ukuthini, engingalazi ngisho kahle ukuthi cha leli nami langidida leli. So dlulela phambili ngoba angeke sikwazi konke singabantu. Ngingaba umthandazi, ngaba inyanga, ngaba yini, kodwa angeke ngikwazi konke, kukhona nami ukuzongihlula. So engingakwazi ngiyasho ukuthi lokho angikwazi, kodwa manje into engisho ukuthi umuntu omnyama, umuntu wesintu, izikholelwe kuwe, bilivela kulabantu ohamba nabo. So musa ukukhathazwa every dream oyitholayo, because emaphusheni kuyomela ukuthi expect nanoma ngaba yini ephupheni ongaphupha. Ekakhulukazi kukhona abantu bathi umuntu athi makakhulelwe athi yazi ngiphuphe ngibeletha abantwana beingulube. Hey beletha ingulube. Why? Because ukhulelwe. Yabona mo fast kuthiwe uyafasta, ukudla vele uzokuphupha.
whether asithi ulambile kubuhlungu nje emulambile awazi ukuthi uyodla ini uzokuphupha lokho kudla okumnandi okuthanda uzokuphupha. So angeke uthi ulambile nawe kumele ubheke situation okiso ngoba angeke uthi ulambile waphupha ukudla bese wabona kahle ukuthi yidliso. Angeke wathi ukhulelwe uloku ubhizi uzibuza ukuthi ngisho umntana wami bamuhle umntana wami bamhlophe umntana wami uyefana nami umntana wami uyefana nobaba wakhe noma uyofana nobani nogogo mina ngifuna afana nogogo ngifuna abe umfana ngifuna abe intombazana vele ngoba uhlezi kakhulu kule pregnancy yakho uzophupha vele obeletha izinto ezisnacks not because vele mhlambe mophupha kunjalo mocabanga kakhulu ngalezo zinto lezo uzophupha vele lo kodwa kuba khona abantu abaphupha babeletha abantwana bamakati babeletha abantwana beingulube umuntu abeletha imbuzi umuntu into ngikhuluma ngereality nami nginabo abantwana so ngikhuluma ngereality abantu vele abakwenza kuyenzeka vele lokho umuntu aphuphe lezo zinto lezo why because uhlezi kakhulu yabona uma ungamthembi umuntu wakho ohlala naye wena othandana naye wena noma ungazithembi wena uzomphupha vele achita straight le awumthembi awuzithembi noma awuthembi yena noma nexabana kunengxabano ezikhona lapha endlini uzomphupha achita uzomphupha athatha imithwalo yakhe aphuma uzomphupha hamba nenye intombazana uzomphupha hamba nomunye umfana khona lapha yena uzomphupha why because uzindla kakhulu ngale nto le osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi leso bese uzosibona lento uzoyibona nasesibonakalisweni not sekuthi idlozi lakho likubonisa ukuthi vele uyachita vele adala ngasho mina abogogo angeke bangibonisa amanga cha bheka nawe ukuthi wena kunani la engqondweni yakho before uzohamba uyofunisisa kahle noma mhlambe before uzokhathazeka. So yiko ngisho ngithi expect the unexpected expect ukuphupha noma ngaba yini then uzoba right ke thatha amaphupho wakho abe serious but ungabi too serious because uzohlukumezeka nawe engqondweni yakho uzophatheka nje ngenye indlela engekho right gcina songasathembi nabantu gcina songasazithembi wena gcina songasathembi ithonga lakho ngoba kwamina ngiyavulela abantu amaphupho ngiyabavulela abantu umuntu nenkinga yamaphupho angaphuphi ngiyakwazi ukuthi ngimvulele kodwa nami ngiyehlala isikhathi iviki lonke ngingaphuphi kodwa angibe worried because ngiyazi ukuthi mase ngizophupha ngiyophupha bathi thola umuntu oso ngiyaphupha bathi kuzoza umuntu oso if kukhona umuntu ozayo and osesimeni esibucayi vele ngizomphupha loyo ngoba vele ithonga lami mele lengibonise kodwa uma kungekho isimo esibucayi noma mhlambe kungekho into ebalekile ithonga lami vele izirelaxela ngithi ngihlambulule lihlambulukile bengeke lokho lengibonisa ukuthi ngiyodla ini kusasa sasa ngigqoka amakawusi anjani sasa ngigqoka ini cha ngeke lengibonise lo lizongibonisa into ebalekile ekumele lengibonise lona. Ngiyabonga kakhulu igama sase uyivusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhle ongacala umuntu ubheka bonke abamcalayo igojana lamanzi leli uvusi Muzi ovusa imizi yamanye amadada themba ukuthi nawakho umuzi namhlanje uzovuka. Ngiyabonga kakhulu kina abasubscribe uma wazi ukuthi usengaka subscribe cela usubscribe ulike ucomment ngokwakha ukuthi noma omunye umuntu azoyifunda leyo comment yakho leyo aphile naye nokunqoma ke ayinqomo siyazithanda futhi ngiyabonga kakhulu abangifonelayo umuntu ashade emkhulu yangiphilisa ngingakafika ngakuwe namanje ngisasho ukuthi ngiyanthanda nonke emakhaya Thokozani.